Desna, 2, 3, levica, 1, 2, 3, trokorak, leva, 1,
Idem 3. Znači imate 4 koraka, ja ponavljam. Znači 1, 2, 3, 4. Ostaje desna, imate zadnji trokorak. 1, 2, 3. 2 u mestu. 1, 2, 3. Drugi, 3. I sad ide onaj korak. 2 puta. Znači 1, 2, 3. 1, 2, 3. I trokorak, trokorak. 1, 2, 3. To je taj zadnji trokorak. Više da dođe. Prvo ovaj korak. Hop, 2, 3. Možemo 3. I 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, 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 2. Ok, ajmo sad 3. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drugi, 2, 3, 2 puta, 2, 3, drugi, 2, 3, levo, 2, 3, znak 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, drugi, 2, 3, treći, 2, 3, obe, 3, obe, trokorak, trokorak, 1, 2, 3, desna, 2, 3, 4, 2, 3, drugi, 3, treći, 2, 3, obe, 3, obe, i 1, 2, 3, drugi, 2, 3, treći, 2, 3, desna, 3, 4, 2, 3, drugi, 2, 3, treći, 2, 3, obe, i obe, i 1, 3, drugi, 2, 3, treći, 2, dobro? I vlasinki, što smo rekli da ponesem, sećate se. Prvi, drugi, treći, četvrti, peti je staći na desno. Pomoćni, pomoćni, 1, 1, 2, 3, 4 i desna slobodno za kretanje u desnu stranu. Možemo 3, 4. Prvi, 1, 2, 1, 1, 2, 1, pomoćni, pomoćni, 1, 2, 3, 4, desna, 1, 2, 1, 1, 2, i pomoćni, pomoćni, 1, 1, 2, 3, prvi, 1, 2, 1, 1, 2, 1, prvi, drugi, 1, Ići ćemo sa švrljigom, znači malo je lakši nego vranjanski zato što je paran ritam. Ok.
idemo na čačak.